Jelena Karleuša, освен за тоа што доаѓа да има настапи во Скопје па и ширум Македонија, доаѓа да се одмори во нашата држава. Pa za mene nema odmora, prvenstveno dobroveče svim gledalcima. Za mene nema odmora, ovo je samo jedna usputna stanica, ja sam non stop na putu, bukvalno od Amerike pa do Kine. Ja više nikada neću da spavam, jer kada spavam ja gluposti sanjam. И онака бидејќи кажа дека често патуваш и имаш прекрасни настапи, кое е она место кое што тебе ти остава најмногу впечаток? Svuda gde publika najbolje reaguje na pesme, to je meni najbitnije, ali bukvalno od Istanbula do Čikaga, preko Beograda i Skoplja imam stvarno puno fanova i možda, ajde da kažem da je u Makedoniji publika najviše voli da peva i da igra, voli muziku i zna da ceni muziku i ajde ovaj put neka to bude Skoplje. Која песна најмногу реагира публиката во Скопје кога ќе слушне твоја милена песна? Pa oni vole ritam, vole brži ritam i kako se zove, vole pesme koje sam ja nekada snimala, koje onako imaju dosta tog grčkog melosa, ajde da kažem, ono što sam nekada snimala, mada podjednako vole i ove pesme, evo na primjer ova posljednja koju sam snimala sa Azisom, to je meni isto super. Ti budi srećan ako me ožive, kada me u život nekim čudom vrate. Ti budi čovek pa isključi aparate.